mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo w'imyaka 33 y'amavuko bamusanze munsi y'umuhanda yitabye Imana. Abaturage bavuze ko mu masaha ya nimugoroba yari ari kumwe na bagenzi be barimo basangira inzoga mu masaha ya saa 12 n'igice. Ni mu gihe abo mu muryango wa nyakwigendera babwiye Kidasamura TV Rwanda yuko yari amaze iminsi aserera n'umugore we batongana n'umugore wiwe, bikeka ko uyu mugabo yaba yiyahuye bitewe n'uko nta gikomere na kimwe afite ndetse nta n'uruguma afite, bavuga ngo yenda bamukubise bimuviramo gupfa. Ni mu gihe uno mugabo bamusanzemo agapapuro mu mufuka kavuga ngo madamu wanjye n'abana banjye ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Ni mu gihe abaturage bavuze ngo kuwa gatanu biriwe baserera n'umugore wiwe batongana, barimo bapfa utubazo twa hato na hato. Ni mu gihe ngo n'umugore wiwe yari asanzwe amuca inyuma ku bandi bagabo, ndetse ngo yari amaze iminsi amubwira yuko abana atarabiwe ndetse yababyaye hanze, ndetse akomeza kumubwira yuko ngo nta kintu amariye urugo. Ngaho nguko rero reka amakuru yacu tuhite tuyatangirira cyangwa tuyahere mu karere ka Huye mu murenge wa Tonga. Mu karere ka Huye mu murenge wa Tonga abaturage barashinza umukuru w'umudugudu kubarira imfashanyo yabo leta yabageneye. Ni mu gihe umukuru w'umudugudu arimo avuga yuko imfashanyo itigeze ihagera, abaturage bakavuga yuko imfashanyo yahageze irimo ibishyimbo ndetse n'umuceri, ndetse abaturage bakaba bavuga yuko ibingibi byatanzwe na leta kugira ngo bibafashe, ndetse umukuru w'umudugudu avuga yuko imfashanyo yabo itaraza ndetse niza bazayihabwa. Ni mu gihe banjamye uyu mukuru w'umudugudu, wa mbere amutera urushyi, wa kabiri amutera urushyi, mudugudu ahita ahamagara abanyerondo batangira gukubita abaturage, babiri bakomeretse abandi bari mu bitaro. Ni mu gihe mudugudu yatawe muri yombi akurikiranweho icyaha cyo guteza abaturage abashinzwe umutekano kugira ngo bahohotere abaturage. Ngayo nguko rero iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze ku no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango. Mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa, abandi batangira kurira n'agahinda kenshi. Batunguwe no gusanga umugabo w'imyaka 33 y'amavuko ari munsi y'umuhanda yitabye Imana. Bo mu muryango wa nyakwigendera babwiye Kidasamura TV Rwanda ko yari amaze iminsi akimbirana n'umugore wiwe, ubwo umugore amushinja kumuca inyuma, ndetse bikaba ari byo byatumye uyu mugabo yari amaze hafi icyumweru cyose atari mu rugo. Ariko abaturage bavuze ko mu masaha ya nimugoroba saa 12 n'igice bamusanze ku isatere arimo asangira na bagenzi biwe inzoga. Ni mu gihe rero abaturage babwiye Kidasamura TV Rwanda yuko mu masaha ashyira saa 10 n'igice yari ari ku muhanda ari gusangira na bagenzi biwe icupa, gusa ngo uyu mugabo ajya gupfa yasize yanditse agapapuro kavuga ko akunda umuryango wiwe. Ni mu gihe uyu musore yapfuye nta gikomere na kimwe afite, bakeka ko yaba yiyahuye ndetse akaba yiyambuye ubuzima bitewe n'ibyamubagaho mu rugo rwiwe, ubwo atarabanye neza n'umugore we cyangwa n'umuryango wiwe. Ngayo nguko rero abanyarwandakazi, buriya kwiyahura ntago ari cyo gisubizo. Buriya iyo wiyahuye ahubwo nibwo uba utanze agahenge. Iga guhangana n'ubuzima, wige guhangana n'ubuzima paka aho igisubizo wahitamo cyo kwiyahura waba wiroshye mu manga y'ikuzimu, kandi buriya ngo uwiyishe ntaririrwa. Ngaho nguko rero amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Huye mu murenge wa Tonga. Mu karere ka Huye habereye ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, naho abaturage barashinza mudugudu kurya imfashanyo leta yabageneye, harimo ibishyimbo, harimo n'umuceri. Umukuru w'umudugudu avuga yuko iyi mfashanyo itarabageraho, ariko abaturage babajije ku nzego zibishinzwe zo hejuru bavuga yuko imfashanyo yoherejwe. Ni mu gihe umukuru w'umudugudu ababwira ko imfashanyo itarabageraho, mudugudu akaba ashinjwa kurya
amafaranga y'abaturage. Ariko nanone dore ukuntu byagenze, imva n'imvano ubundi nihe kugira ngo mudugudu n'ubundi ahite atabwa muri yombi. Dore ukuntu byagenze rero, abaturage baje bakubita mudugudu urushyi rwa mbere, aba kabiri bongera bakubita urundi rushyi, inshyi ebyiri zonyine mudugudu yahise ahamagara irondo ry'umwuga ritangira gukubita bano baturage, bamwe barakomereka ubu bari mu bitaro, abandi bahise bajya kurega mudugudu ko yabahohoteye, ndetse mu gihe barimo baka imfashanyo bagenewe na leta. Birangira rero uyu mukuru w'umudugudu akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, ndetse yohereje abashinzwe umutekano abo bita abanyerondo. Rero abo banyerondo nabo bakaba batawe muri yombi. Abanyerondo ni 5 bakoraga irondo ry'umwuga. Ngaye nguko rero, reka amakuru yacu tuyasoreze hano. Amakuru nakagaruka, ndetse murayasanga kuri Kidasamura TV Rwanda. Nimba bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nyaboneka kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Imana ibahereze ubuzima buzira umuze, amafaranga.